Onima koji su poginuli, neka je večna slava. Slava im! Slava im! Svako je odgovoran u svom vremenu za ono što radi. Vi, vojnici, odgovorni ste srpskome narodu u ovom vremenu. Vi znate da je ovo doba inkvizicije 21. veka, da oni žele ili da nas prokrste ili da nas pobiju. A vi, vojnici, vama je čast da ste tu u ovom vremenu da branite naš srpski narod i da se borite za našu srpsku pravoslavnu veru. Mirno! Nemoj mirno! Mirno! Idemo! Nauči ga da komanduje. Hajde! To nije sramota. Ceo ovaj srpski narod ovdje gleda u vas. I vi ste za njih i heroji i srpski obilići. I ne može se desiti da jedan heroj i srpski obilić ode ko pizda ovdje i sede kod škole i boli ga kurac za položaj. Jer jasno? Tu nema da padne moral. Umoran sam 4 mjeseca. Šta je 4 mjeseca? Šta ko je rak potraje 14 godina? Kad ćemo onda? Da se predamo? Nećemo da se predamo. Ovo je srpska zemlja. Sveta srpska zemlja. Jesu ovdje vaši grobovi? Ovdje su vaše crkve. Vi morate da branite svoje. Svoje ognjišta branite. I nemoj da čuje više da ste umorni. Jer niste umorni. Svi glave gore! Gore glave! Vi ste srpska vojska! Bataljon, mirno! Bravo, junače, tako vidiš. Ade, no! Ko jedan svi! To je srpska vojska! Uzete stvari, jebe stvari! Jesi ti napred? Mrš!